Sompa FM live. Nipa bia wo be hye bia da bia na ka cho say wo ye story. Nipa bia wo be hye bia bibi woni mu. Nipa bia wo be hye bia bibi wo betimi asua de afiri no ho. Etra bia akoda ketewa kora say wo hye no a akoda no betimi aka asem bi akoda bi nenam ha wotimi ka asem bi o. O sinti akara ko wo betimi asua de afiri wo bia ho. Eti Mọ́borọ Asem ye obi asem no eya brabo mu adesua. Eti min ko studio bi na min ko ma wo hinire akwaba wo hinire memo akwaba wo ye no Akosua nhyira papa bi na oba pa eti sei Onyankopɔn kra me wo ha na nso nyame adom ye ho ye ogusu ehyira ye so ye story ye share won ye nso ye nya story de afiri ho de boy abrabo onso so ye story eti onso ye hia bebre e de afiri won tie nso ye nua bema makso ofosu nyankon e wo ba besra ye e ye ne bedi nkomo e wo Sompa 106.5 FM sunti obi antie bi na oye story no na bra bom niam a wo famu ne ba bi nyame de na bedru no wonso wasua na wonso watimi e de aba obra ma me wonsa to da bi a yetimi de ani bu nipa bi ho nkonta da bi a ka sa Akosua nhyira ba bi a wakwa akodru no me ye bo asia ma menya nu abre watia me ndru ho ba bi a senia wo si share wa brabo asene satam na me ni baabia na say me man central baabia enti no se nessa wo for bag bi kita na se me so me pese me call kita same bag na say similar one me ye mfonso wan hwe me fa kwati kwan bi ani kwan se me fa so enya de wo no enso na me nya ndro ho enti na se sa wo fiti preko pepa o se amoja na ya eba ne ye ka se na wanya ne ho ene wanya ne ho na wanya no bi sa se wo free hin e wo dru hin wa kodru ha se no eno ni abrabo enti ene enu ya be ma me gidi ye se ye ne yetiefo ne ahwefo no ye benye pii e de asua free ni ho ba bia wo fa mo ne success ba bia oba bedru no enu nti na wasa wo twe wo fidie no e ben wa na sa wo twe ben wo fidie no Sompa 106.5 FM Accra etwafa ha se Mọ́borọ Asem no e besai atentansa e de afabono proye mantem no e ye tachi microphone mo e ye Sompa 106.1 FM Bekro na nkranza fokra mo wo Sompa 90.7 Takwa Sompa 101.1 FM Doma Sompa 101.3 FM Takra de enso ye Sompa 103.3 FM Omunyina ekita munte no tie na abra wutie na wo hwenso o Facebook na yenka wo se adamfo pa radio so wonom atoa so mo e wo Paris abrochimem France na wutie no na eboa wo hwe Facebook no so no na wo subscribe wo like na wo share e de ama wo ne sense Mọ́borọ Asem de etesem frama efa wo bia ho e waso obi anya bitie na timi boa ye nyina ya blabo ma me akọ ade hye na ehwe wanim so betimi awuram na ye nyina yenya bibia asua e wo na nso de yi mu me dase obapa ohine yire aberwatie no na ye me de pa ena oti ne nka no Electroland Ghana Limited is memo so nte se break na quality electronic appliances ni home appliances na kachi ena wobenya adesha mo wobuno is 92 tachiman ataje wose ena mateden ne Electroland Ghana so obepie tachiman yo what the Nasco product aba media products Samsung products what the television air condition fridge washing machine kettle rice cooker microwave and a blender what the aba na Electroland Ghana says I will buy discount what they ma wono e won the branches do Ghana hano edosom 15 customers amobeba no mobenya 15% discount masa nso nya chede aka ho eti wo china ye yes Easter na ye ka Yesu ni woni ne sorry na won so wo de wani ache Electroland Ghana Limited enya afa na wonya bi nhye Yesu ni woni ne sorry na woni abusua ne nyina mabokonja e wo ho na mu nyina ma hye bi kama eti tachi man Kumase kwantempo no so ena Kumase Castle Junction Tech Junction wo ho Accra so Adenta barrier dan someone run about industrial area ene Melcom Plus ene di nhwe ne mu ena wo sunya ne mankasim Cape Coast Takra de Tamale e ho nyina so wodi him edia de ncheche obetimi afa Electroland Ghana Limited I was 0245 949495 0245 949495 0245 949495
na Mọ́borọ Asem yɛ obi asɛm a wɔmanfoɔ ba yɛ nyinaa yɛtie yɛbrɛfo mu nsɛm pɛ mu adesua no ebi a wo nso so woyɛ story sɛdeɛ ɔhene no kaeɛ no na ɔhene no sisi dua ma wohu sɛ wo ankasa nso biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi asuadeɛ firi wo hɔ enti sɛ wopɛ sɛ woba dwumadie no so a ɛno nsa wobɛfrɛ 050-9438-463 ɛyɛ 050-9438-463 wobɛtumi atɛste yɛ wobɛtumi afrɛ yɛ yɛn nso yɛbɛfrɛ wo back wofrɛ ne amfa yɛbɛfrɛ wo enti wo nso woyɛ story ɛde adesua no wɔnyɛ wɔ abrabom mmeranteɛ no maba wɔ bebree bɔ ntwɛtwɛdɛ wɔn mu sɛ wɔn nkɔ ata na sɛ wɔn nkɔ adwoa ɛdeɛ na wɔasua ɛne kwan sɛ woyɛ aberewa anaasɛ akɔkora wie kakra na wonni mu no mɛmfa nkɔhyɛ fam bɛka no wɔ bi ntie bi enti ɛyɛ 050-9438-463 ɛyɛ 050-9438-463 enti sabre de meko studio B na mene Maxwell Fosunyako mene no akɔtwehwe nkɔmɔ Maxwell me mu akɔ abawo meju so boss na ti say acha mu yo mommy wo ho fe pa o acha me das ka wo yo ba anka o ma papa politiko papa mo he wani no he nani mu a o wo sensu dem apam hwe Maxwell anim na apam hwe wono anim a wasi ewrade asensu dem wasisi be ne de na nam wo ho na wo de na ye nkase Maxwell be da se ene waba be kan yensa na oni yensu so ebedi nkomo edi ntina waba Mọ́borọ Asem dwumadi so mama me pa cho abrabo amafemu ne adesua kakra mesua wa abrabo mu ena me pese me fanto dwa se na ebe ya obi nso betumi esua bi efremi ho jo Maxwell wo sha abrabo ene wadi ne yi anase ene wadi ne nyonyono pacho metumi aka se eye 50-50 okay because obi starting yi enso ende minim DSC obi nso an starting ye but nyame ahye no hu no nyam metumi aka say 50-50 50-50 pacha enti ye wo baabi wo ho a enwono ene ye wo baabi wo nso a ede enti ni nyina ka bom na ye wo brabo pacha na wo free pacha mi fi agona ensaba okay yo na mi free if na wo free central region okay yo mami o mami no papa nyina ho no mu free Pacho, me mama free agona sabana me papa free achim okay osorase okay onko na brem na wabra potise na ye mama ne papa wo mo aware etie ena wo ma wo mma ena wo no wo tia na se na etise mama na mbaabi tise papa na mbaabi tise mimi de bi mimi de me mama ne me papa wo mu gyae ntem eti obi afa ne kwan wo nso na wo de etise Pacho me nso sa wo mu gyae ntem ti obi afa ne kwan inti na wo no wona na wo ye akora ngwa wo da wo ntem na na modoso Pacho me kwa na me ya akora me da me mama ne papa ntem any o hine ire me ne story say really? Because me mama ne me papa me nko na me da wo ntem me nko ana enti aware ni egu ye no anansa aware ni gyae ye no e obi afa ne kwan no mama fa ha kɔware foforo papa nso fa ha kɔware foforo enti ne maka mfimfin ejam se sana Maxwell so de ba jo na wo so waka mfimfin anansa mama ko no de wo kɔe ana papa ko no de wo kɔe acho me kwa kakra na maba ene mi de ni bia because me de sa na ye mi di kan ko mama ne ho na chire ye sa de me ba papa ne ho enam se free papa no na me sa ba mama ne ho na chire me sa ba papa ne ho me ba papa no na me sa ko mama no ja se ye toso ko ha eti sa na Maxwell wo ko ha kakra na wa ba ha kakra acha sa na me de ne o de ne ntina usuku sem na te say wo ko school you go school ewie JHS 2008 and I'm about to 4 years and some years I call SHS. We junior high school, no 4 years. I think 4 years and sana we go senior high school. Na aso den kakra ne financially so na okay
Yeah. Nice usa no jitum se no waso odin. Pacha. Na metime na nanchen. Na fo no de etere bi binum se yakoda wo hene yire. Mo se na fo no mutim ma wutirim ye ode. Ye nka wasem. Mo ne nana nso. Oba me bu me nana me bo. Sana na na tia na. Pacha. No. But je wo so. Onkola brim koda boni semben na ekoso abrabo. Krono nketenkete ne ade ana membu ena na ekoso bravo krono nketenkete ena na se wo mu ade ene ade na maso ye de na waso ade so school on academically so na me ya ade okay din na se bango masuani mu a na wo ya ade but na waso odin e kan se mas wunti me de me kai se na me papa nko mu nam na metai de be mam papa te me fa nko se no enam de nam ta wiawe ende me kai pa nti wo kan se na wo wiawia kakra me de nam enam no a ye de asevu me papa e wo bi busa me so na me step mother o wie de no asesa nam ni na no de egu me papa so ye na sese awie enti e ka se fa ko si papa pa me sha ha sha na obi ama na ma wia na ma wia kakra na me step mother so no ton aduane ton ti queens no na oba bi o de queens ni gu ti na me so me target no enti anopa no o de begu na onu so o de asie na ma tete no na me so na ma ko via queens ni bi na me de ko enti nkoda bone sam kola bremu de wo de no na waso odin even though na munim de na de to so biem na kronobon ketenkete se me de ni bi na wo so na bi ekoso eti na sika sem ma wotena afie 4 years ana unko untimi nko school enti ede na wo san go back to school me be realize say enioma na me ye no emboa me because na me pese me nye fraud because of baby ana me na me ben suedro okay ti me ko share game center so na me pese me nye fraud ni ade one day na me realize say sanu amani nyina emboa me sabre no nyam fie say that time na me very young na me ndru 18 years impo me fifie ntempa me fifie very early eko hozele say uja abusua ho e de wo shebre she wonsem entempa ubetimi akai sam emfia no wadi sabre no bacho na me wo 16 years odo shebre she wonsem ntem enti ufri abusua ho no ba he ifri abusua ho no me ko tena akwetia ekoye diamond kakra esan ko na ma 4 ekoye diamond kakra ansana me ba ensaba aba suedru abehwe game center so okay una wo kan bibi se nanka wo pese wo ye fraud but se emwa wo ka ho sam kakra che de na hu se emwa wo okay na baby ana de me ko no because I remember say me visit shrine eno mo ka kire me so mbema meku akokọ me mbodo mpemu okay yeah nti ho na ebo me hu nti me mpe 150 cedis emra nti nyame adon so mitie sa me nya se sika ne bi na se nka me nya ko ye de anka I don't know where I am bia wo omo kan se fa de ayi akokọ mpacha omo de beto akokọ 150 cedis e de beto omo de beto akokọ na o ka bi so no mmodo mpem na menti mpacha o se me wi akokọ no me mbodo mpem na sa wo mini o mpacha na ohine akokọ nse wo nkasa bi wo mu nkasa de bebre wo ne nan no crying banka ube we fu akokọ no mpacha but any kwansa wo de o simbo dompem mpacha Akosua na ya na me hu se ye bi okay omo gro brana na se bi akunani bi ebetimi aye ne sa na se akokọ ne nkase na enkofo ye ne ma o enti ma wo ye mu hye o se dabi we die ana me ye mu anse me mbo because na I say me young boy me asa wo pese wo di ye asa wo peska asa wo pese wo di wani abri people say sika ba won sem ti me prayer sa esa anko baby fufro kra ebiem na me pese me nye sa saint ni ama no okay yeah okay maybe
What's our cover before na? And no, or more person way to say cent near mano. Which is a say. They say Uber fresh are sent in I Uber from home. Yeah. Meaning now, so now Junior would say, Uber say would be Uber say Winyeska. And you know we are willing to do anything. Yeah. And Yama Bay now, Ukoya diamond work with Tiaka Crano, Ekoyi, Ukoya diamond cacrano. Okay. I said I'm Kuya, mammy, or side. Okay. It is something my name maybe to say fraud now, who share yet. Near me, Debbie, with your penno. If you did be now, if you know, and if you want to me call back to SHS, I work with your Sompa FM. Okay. And Mammy Musso, now you'll be away and I'm for some. Before. Yeah. Now we are numb for some. Yeah. Now, on for four, now a foot to Ben and one with the mouth. A be mere foot to pa. And a be some foot to bonnie. Mammy, a foot to bonnie be and now Adam for the mouth. Chrono, yeah. Two for say Moncobo Chrono. Sir. Name Bassem, ne Indusem near the idea. If you are over two for Sabia, in row and a massam, and a sunny manema no chrono smoking, any day. But sunny manema, and I would wish him be. Me be pa. In a way. Miss Smoky, now me no alcohol. No one, sir. Now, yeah, now me am Bassem so cacra. Yeah, bay, and I send fear Ben, I'll break your virginity. Yeah. 16. Yeah. And I was here them very stubborn pa no aso den. It is 16 years now far. Oba no na kwase ne pa na on bepe o. Satan no mo friend almost in keto ade Satan yeah. Na me so ba na me ne mpenifo na enam yeah. Okay. The gambling ni enuama boni bia. Yeah, na we bi. Enti na girl no susa na no so 16 na say no anyini chen. But you na me ye peni chen kakra. Oh, okay. Okay. All right. If you na wo kasa wo ye masam no, e den na ma wo jai masam no. Me be preach here kakra. Okay. Yeah. E den na be preach here. Kwa be na fa so a wo be ye nyamedwuma. Okay, me school. And if I remember, Madam should be a koto condom. Ebe to say obi use condom no. Ono na a champion. And one night be na so be preach here say enjoy in semone na yedi na sa na mani na MY. Sompa FM. Ekonwa. Onam fofo no koto condom e be to ho say ye nyina na e planning. Mo na mo planning ye. Ene koto be to a demo ho say wa obidi nke use. Wa obidi can use no. Na ye champion. Ona ye champion. Ade e di ntina. Because ya bi busa sa de say wo obidi can use condom ona ye champion. No mo pa che say ade we use condom na che say we ye champion. E ma sem side no. When I say we ya de. Na say mu de kwa competition. Everyone say sometimes you don't say Max we are younger. I grew up with me doing you know what she and I say oh mama say this very big mistake. I a big mistake pa. Okay, it who can say so for be can same picture okay was I can't fast on so for your encounter. Okay, now anytime you buy or no be preach here you catch and say you yate but yemfa. The one time you buy there. Momo catch. Momo catch so for say we preach but yemfa. Yen to me can't anymore, but no qua. Na mama can't anymore. I'll be Kenya myself. I am fat. But that could be BCD. One night, me surrender, same one in I don't know what you say. Like the prodigal son, I'm out to me, surrender. Because me say, me a very big mistake now. Say, me take very good care of myself. I be hammed that. Me giant some money in amidi, and I maybe preach here. It was school. Sabre na we. Na me work with ya. Na work with ya. E na o ma me no papa na wote omonka. Na me te omonka. O ma me no papa na omo e wo mse wo na na woda wo montem. Ba omo sa ko wu bi ma na. Me pa cha.
Okay, nti unu yana mo ho. Wo sha wo mama side a wo to so say. Me mama side me to so second. Okay, now papa side. First. Una wudi kan. Me mama side no me na me to so second. Ba me papa side so na me to so second. But recently ana me papa I discover minia na me hwe ni age mu a I saw no chen me kakra. Okay. But I say me share dan bisa me papa ho aseminti. Okay. Ah, papa discover say oh no baby wo baby. Pacha. Na kwa me no first discover. Me oseni momi de me wo no oba me nchen wa kra ya. Nipa kro no. Me bra yeah. Oba ose wo papa. Oseni pa. Wo papa je atum say ne dia. Pacha. Sompa Okobo game wo baby. Pacha. Ente afen wa bafi. Pacha. Wow, interesting. Mami Musa wa worry. Me pacha. O worry fi say ni. Me find say me worry me worry call 5 years ni. Oh, okay. Ono oba no oba na. Pacha de. Akora ni free mu. Oh. Wow. Ansa me ba sa tragic event no so no. E kwa me na fa so share we. Okay, Michiano, na me ye mobile money ewo Dome market here. Ena Michiano. Okay. Share no no. Ena me dey pass him to nenim. Okay. Ena no. Bacha. Now me a rasta. Now you rasta oh. Before. Oh, until you share now you rasta. Bacha. Who say the podcast open? Bacha. Now me career rasta no for 10 years. Wow. I didn't know you rasta. Because now me per reading. Okay. School no go Drew say. Me JHS. SHS. Who is senior high school? It was school. Akosua Technical Institute. Who are now results to say? Very, very, very good. I don't want to ask. Discussing. But say we shall see ye Juma. Sika kakraba won se madentina kakraba e wan fanku school. Me come me there but say akwanya be na metumi to kwan there me call. Sir. Na second na obitimi akọ school. Course na me pese me nye. O pese o course we. Me pese me nye animation course. Okay. Say woni gisa game no. But say no kra no mo ye bi wa hawa na e bi mutimi ko school ko suasua sa na ema no. Me nim neni so kakra. Na me ye online course bi wa say but because of business na me ye ni. O ye nti. O ye mobile money ne. O da so ye na wajai. Me ye mobile money. O da so ye. I have 15 workers. Wow. Wow. E dey na we run mobile money business ni. Me time one me started us na me ye construction e was St. John's. And I mean 170 cities. Okay. Na me pese me fan ton books. And matna shama so kakrada. Nti madam for bi na etu me for say books ni there emboa me. Nti me fan ton mobile phones accessories. And I made a cocofa eton ye. Okay. Na me didi mu ana me be pa ma me bi cho no de nanim ho ma me a. See am ye mobile money or any other business. Then na obi a wa wo de o shebre she wonsem at age 16. Utimi nya nyansa e diska kakra toto ho. E man na wo adwumayefo be yedunum and answer 15 workers. Then na utimi yes because obi wo ha sa ha no sha ase a. Ohina yere watena be 15 years. Onko nanim 10 years. Onko nanim oda sotewa. Then na wonu kakra obi store anim na wokotena ye na wudi dwuma no. Utimi bobo scan no etimi de ye bibisa. Okay, me mama who target every month. Se me nya say sika no a na je se me de me hoka. Se kwan bia so a me hustle apesa sika no a enye kwan bone so no se me mpe. So I pay myself every day. Okay. And say wo no obra na wo bo no. Wo de plan ato ho. Patran. And wa hihye mmra ama wo ho. Patran. Mmra no say wutimi ka say ebi abosom ne nkwa wiye no se menya bi 1000 Ghana cedis. Patran. Say bosom ne be so na wo nyaaya a wo be yire ho aye adwuma de nkwa bia so nya kwan bone so. Patran. Say wo be nya sa sika no. Patran. Na wo de aye. Patran. Wow. Ohene ye suban bi a leaders for trade too. Odi bibi si na ni so. We say ma we challenge no worker. Challenge no ho. Sure. So betimi aye see. Wo
What's chance here will be store anymore? Are we in kakran no? And then I was saying a move another one. Okay, the attend say me say me here bibia maybe sir. Nti me be boy ska no kakra. Ana me ko hu me target ese me nje shop. Okay. Nti me ko hu nipa no me ka chen say daddy me a young boy afiansa me ba. Ntumi nya sika ni nyina e ma. Ba menye bia ma. Okay. Na me tua enka no later. No see no problem. Nti me di tua ne ka no. Na shop no be 6 months na me mbie ba na me ton yama no gum. Okay. Secretly. Togum kakra na me bon ho dem so say me be start this business. Okay. Na me togum kakra until 6 months pepe na me ko be store na no. Wow. This is amazing. It is on nyama be na uton hom. Ton phones and accessories. Wholesale. Okay, yo. Enyama wa fam wa brabom efa enkwada brem enkwada bonisem. Baby a wodu ti ko wururaye enam fosem ne ade. Sene abrantie bi tie wo no so free o background ni bia. Ma me ne papa jai. Me dantemo abusua ne sikanim. Me wie junior high school kra ye de ma me se ye betimi ato me so. Onenam 16 and unam abonten 14 16 young men young women omonenam obi free kurase and omaba te say de wo free ho e de ekwa akwatia say wo kwakopobre oni ani da so bia te say de na woni ani da so bia no adesua be miensa be na obetimi dia ma sani pa bia otisa. Okay, the first na me ka che ne say onko pay juma onye juma no a etua ne ka onfa binto because there's a little drop of water makes a mighty ocean. Until or the two on kakran no man in hot time. Ebia 6 months, sikasi NSSM infanto. Ebia 1 year, sikasi NSSM infanto. Everybody see here. Non fan starty bibi na ebefa. Okay, and on the first thing I would be manning pano. On chance, on compare Jumanye. Pachan. Na Juma, Juma papa. Pachan. And ye fraud of one side chick business. It's a side chick granuso, a be business in the end. And yet no, name no, on compare Juma, Nasi Cano Biano, on Fabin too. Pachan. No one yan kakra. And number one, number two. Number two. And so I put you a medebe money say Usa. Now started to tell me my year. One can do age be our own so hotel because phone papa ubenye be use while be born home what the aquacoto and yes over quackobocrono. Okay. Until I don't ube do hono now wait me out to near I'm an aqua could do baby. One unhia bibia and ya fianza. Oh babe brands and winya. This is so to brave. What do one more see? We are young, no, we are babuno. So we are Sana, we say Emma, Abraboni easy mouth. And phone now, who na fellow. Well, bet me at all. Kana who na fellow. Who bet me at all. If you now who fellow, who bet me a seat. But a Jumadene planner would have bet home. It's one Cassana, what set a target to be? Would it be best when you said, a pammy or Hene, Abake by me catcher almost said. Omanya baby at time on cry by 10 years na day. Ese muso be as the fee. Ese will be as because Sikana would bet you our rent on cry no. Or Monfas our rent no. Bosumi be a free with salary nim. A plan. What you rent in free with salary nim na the toa. No time me fancy ka back cry now behind there. E be a me fancy a fake say 500 Ghana cedis cry. I feel quite we know which have 6,000 Ghana cedis. It is a ultimately 6,000 to 2 years time. Who call anymore? A big crab brusa. Who say on plan the home. It's when no, but to me, yeah, say, me find is a was start save. We save month when you are 300 cedis. Ukabeka say, me save 10 cedis crown. When you are 300 cedis. And they say, me 20 cedis. When you are 600 cedis. Yeah. Obe song who cram crans and my memphis can be and come through a Jumadin. Oh, you know, maybe a fair fed dear at to talk because let me say a problem back when it comes to savings and Henry. Hey, I to you a man. They don't be a motivate. We bet me a belt brown. Asem Papa Black. On no be any case. Okay, baby. On you to talk. But a man
na ye was a problem bre ye young no because me say atoto na me say problem because me chance ye adwuma ntem sure it is atoto do me say hey 5 years ago me use dey atoto it was on in asema wo kan mu do ah ne ma so aye dem say say bebre what we say atade ba ko 1 year kura na wo she enso egu na ye ska wo enso bia nkasa sika no boaboa no a na wo de koto treasury bill kura na bia say interest kakra beba ho eti asam na wo kan mu do savings no yes ye ebinu me pay savings pa but me sa bomu a na cha say nyanya asam ke o bo mi bom o di me say ma sefu me yire me wo na yiri me wo ine asefu na se me ko bomu busi a na go back no edi oyini sa the second member about the third point sa second point no make you know number 1 no e powerful pe adwuma ye adwuma papa nso never adwuma den ka mo number 2 nya ye hihye wo ho nya plan ma wo ho sure ne sis ka ne bi you must plan your life kakra ye sitie na botoa sure kakra wote uyo obey ohini fa kakra fa futu mama titu mai wa no afefe de obehu bia obe e bia obe so sesa na tade eno de ohini wo ko he no kra no mo to kra na o ton tomato ho ankenye ya onse aye maame no no me kai me se kwan bi oti ase edrumre bi okoyi ntoma bi wo na ne trunk im eno okoton ye and what they appear me about for when the nursing training and walk. It is said, you will sad and where mammy more from pa. Mrs. Mamma and Papa Jai or blood. I ain't a penny. Our dear young crowd. A hand said out cock or debacle. And which lets me back. Yet I will say a mammy no. A number 4 the moon tell who be. Because I say, bless you, I bet you meant no moon who be. Yeah, plans to say, look to me, say, mammy, trap. No ma ko yo mo trunk mu ne ma nyina no akobo ne se ni wa fofofo ebi wa hwa se do si to no anya ne sa na ene ma ne de ha me ne sa bo se atade bi a ewentene ye ho atade bi aka so de bodu kukula mpo a enhie wuti ye atade bi wo ho abeka se drawers anasa handkerchief obobo a ne ne kese ne nyina de se handkerchief eno no kasa wo ton wa enipa se ne bepe so beto sa ade no ne bo se na abenya to afrin so eno so mo sa to ne bo den enti yenya totodo na ese krampo ne mpabo otogu ebe kakra no na say adabe wa bi so obehye no udru nipa mu aneto na wai atade so a enipa ye nyini to da bia ba won se chew ana se nche krampo ya de be na wafon enu ntire ne wonye da ya fetew enko ubiem enti ni yema ye totogu na ye waste of money enti enti na ye service sika no na bia da bidru a ya wo saade we se ne hia metimi de awura saade ni ena atade no spray no ohine atade top no koto ama hwan o koto ama hwan China atade no koto ama hwan wo se wo koto ama hwan si bia me ko na nim nsesan ye ba ntade mo enti bia atade a be se 6 years ni wo to ye no ena sa atade kra se bonyo ama wo nche down value sa atade ni bi mako na tere bia eda so stylish a obetimi ahye etie ma menu ma no ye middle class no apart from ye ma mena no mo no omo fom no mo totontoma no de no mo bobo ska no mo de to gold sure if say gold ne value cost ro enko fom ti de no oya abo se asomade no bobo no akoto ba ko bi ne ho chire na o ma gold ne so ba bi obedru bi onya dru gold smith bi ana obi ha ye beto sisi ya enti say ye be invest here ye invest won e man the value no ekosro ne bo edi no equipment ne bo kosro eno ye bazantade empaboa ene bags no eno de asa what to sika gu wo be share ama na ye fe ama what media ho but at the end of the day no enkosi baby I say you can food you afro no ye kan fo wa chacha enwa ye fo so ni kapre so ni kapre na nwa ye fo dachi enti no say wali adi sa nwa ye fo kan fo compliment na e dey ma no who follow compliment na sense na bia be say wo say mo ya wo ma wo ye but ya no kai sa wo dachi o ma dachi say na be say dia na wo say dia say wo mo onwa ye fo na ama ti mo ya wo de no ya no sesem yo say ko dachi ti an hwa sa na wo sika say na wo do
so obi daka kese mu konkron onishe o ti wo sesi akofesho sure e ma ne bi wo ho ama me nwurabafo na aba no esanse ne yonko bi daka mu to no so bekwa akodam bi on pɛ de bia for consumption so krampo wo for mu opɛ kan wo soro na no so bi wo ho a obekwa akoto awie na fuel ode be fuel car no kra no we bi nim ti na wo so ne be ma koda ansana watimi aye da fuel ne car de akwa je fans wo abonten enti means have fans na mpokofo pɛ wo abonten no me a ohene menti ase wo ene ne ayo nkoguro na David enti wo ba no obi ye enu no opese e ska ben de ba opese e so no so wo hobi na wo nim se wo ho asa krom ya wo so bu prema fo chen wo nim se wo ho ai enchire nkanfo no ho ahwene pa so ya na nkasa enye dede enye watade ene kire wo value sure enye de ehye wo eye wadwene da wutim ene se de wo si hu eti se wo hu se oyene wuti wo hu ofe se meka se wo ofe na wo nim se wo hu ofa enka hwe enka ba bia na mum se wo nim se me ohene me hu ofe nyame abom yi di obi beka bia ye bonus on se to da bia wutimi kwa ba bi na enipa ehye da mu sa because of wa ho fama wa fa but one kasane de wo wo no wutimu say the papa grandpa or this one I can say hunu bi se bi so fa ho no wo kasa wo chemu dukura wo di ba ko no kre enti ade na ye one kasa wo modu a wo so modu so mu nye du a ye kan fo wo afi we de o baby odu de wa kwa ni mo so timu sa de we de men call baby a enti ni nyina na ne wada bra bo ne ye se wo bra ne wa wabo emudo enti we de Maxwell 2 points na wo de ma de kan adwuma ye the tosmienu plan with life but the tosmienza the tosmienza and when prof best right so ajawama Maxwell asheyi o kan asheyi a wo pa che say asheyi say we didie mu ni ontare shemu eni kwan obefa so a bia ahase mayenko na osisi a no weduru ho ahase yenko ho sisi a no weduru ho yeah eno ni ahweyi no na se wo kasa ya ahweyi hwe wadi diem yi acha hwe wontade hwemu yi acha hwe baabi a wo koyi na se ma woni na wono ankota ma ne hunum acha na no na me kasa ya bompa ye se Lord deliver us from evil who so deliver yourself from evil nyame deliver wono wa mu anso no deliver yourself from evil and maybe Accra temamoto way kan kwanhia bi esi ama ka bi ni ka bi abom ama obi ewu na nkofo nti guy bia ono hu ye wo kona dwuma o onhwe no pake ne ka o behebi o bie ka na izia na ka foforo be bo no ma opportunity o behebi keke abeyi no ho asem no wo kan sure wuti de no aduru ho yesi tanka bia pai petrol free wasme kosabi ne dia tom no biashi yesi akromfo won so no ne yakwache no eti wo si ahweyi na dinti na wo ka se wo ho siesie mu de no kan ho okay se the entire me ka sa ne se just sometimes say afiansa wo bobra no a say unye low yeah ni kwan se wo ma ho ko high bebre nesa fa ho siesie kakra menye nhwehwe wani mu ebra na wo ye rasta no na because some of my rasta ye kro mu hade baby wo do rasta wo do Jamaica rasta de enye by hano obi ye rasta e say wo ye radical e bi kro ye pa kromfo wo ne ye betene yensa wo ne wo ye rasta na wo sensisi hu ye de ne asem na to ebra wo ye rasta munya sa discrimination bi say onkrofo susu se bia wo ye nipa bonini anase wo ye hu bibisa ba cha etasipa because sometimes e bu a me call bank say me kwa akoye drawer udi obi eti a first near saline na say na is a transaction akofem kakra nti kwa obetena sometimes udi obi eti a nipa ni fi say bia o born spy no di ni bi show okay meanwhile say bia na adwen papa ne wo yeah ni nyina account na ma me di yi ma we yi no o share sa stigmatization discrimination no nkrofo hu anu mususu se bia sabi bia wo krofo anase we ni papa ni no eno kra ka hu bi na e dey current na ma wo no wo ye rasta no e dey na motivate you
Emma we yes. First na me pe akenkan panti. Na me pese me kan Bible enwie. Okay. Yeah. Ti me pese me separate me ho cry from. Also consecrate won ko free. Na wo she baby. Na me separate me ho from nipa cry me pese me be nipa. Ti botaya me de rasta no ye. Pese me nkotena bush na me pe bone. Sene ami hu nipa cry. Ena ma me de vegetarian cry kan because na me pese ube nipa. No ye ube bone. Ti na pe o ka nko nka wo tinwuram. Up forest be na nua twa wona emo ne wadamfo by say Adam no plan am fire o fire no okay and anko banes and anko o say we the person oba the pam enti o so we be up Bible like enti Bible no kan Genesis to Revelation no man to me an kan yewi o do you fa we can Genesis to Deuteronomy and Amijai and Ujai okay now say so for be no be preach chire wo no e ma wo chance na e ma wo nyame adwuma wo da so nyame adwuma no me pa to me aka say me de my life e nyam because am am for bebre to me share my life how I started okay no dey to am ho for e do you say wo life no kra no e ye Bible e ya adusua but at the same time no intentionally wo sheda e bia wo kwa sorry wo ye bibi ebo asafo no usua nyame asem wo bom paye some spiritual activities no what da so ye me ba try it is so sorry you see there hey Abranti we a candidate as a church contest and baptist won't go sorry say I didn't know go sorry meko no I didn't know go because first in the name call me a Sabbatarian and Sabbath memenda patranti na church na me call na ekwan wakakra ti e be mo be ja bet dey ana me business na me start oh e debi so we start we shall see weekend here say next day kra na obekwa e say me do baptist and baptist na oba sorry because say nyame asem say ma ye nya ye mu nhie mu e na asem no betimi wama ebi mu adoma chede was why be apostles, why be teachers, or why be evangelists, why be encouragers, and to be our idea, but any I couple more, they will want to know dear, my bitches are wabrabono. So who rasa for more? A benz and a hot diamond me bruno, and your mojo mungwa. Now almost was to be a free. And a woman safonum, a be a youth chapel, a bit me I can say becca or story. Said a wabba more brassams or okay. But I be crowd me so okay no. Me because of unso obi a person we school o person on to aso obi a person we school on to aso nti botai bi o meni so a eno me go so to ho nuama na I'll go to secondary schools any churches na me ni o ma akokasa say onye say we school na beto obetumi start business en kakran is abotani women so church there obey na say wonu hu ne say obi etimi wie school bi obi secondary school na opese odwen say wanto aso a na bra ba wie ba wo pese hu say nipa no at that time no obetimi aye bibia ma no ho obetimi a business bi ase obetimi aye bibi kakra ne kra mpo betimi aboa no ama wotimi a save sika kakra na bia da chekra wo de akọ school ana say ebi kra business no mu kra no obetere na hu hia say obetra kra mpo ato na distance otimi to so fine when timi skra nto so kra no a o ye adwuma sa ehọ no adesua na pese wo promote because of wo abrabonti na sa dwumadie no a wo pese wo de hye emaburu no enkran no a wo so gusu a wo ye ho adwuma no da be na be sha ase ma start be kra okay me sometimes I have a channel called Business Life in Africa. Business Line in Africa. Okay. I started videos or outside. Me the good channel no so. Okay. I started. I can say any schools no be call agreement. Yeah. Okay. Na makosa stra wo mo. Say na be obi wie secondary school a obetimi aye bibia ma no. Ade ba ko a omo wie secondary school bi a obeso oto aso. Basically fee yes tell the weekend won't go ye bibi but ya na bebre na adwi se miniska e bi ska boy na me de koye mobile money ska boy na me de ko tompa boa
ska wa na me koton t-shirt obi o kasa asem no de na obeka kire okay oniska but every day bia odidi say what the ma men change ana what ebusu afi ana what baby obi wo wa ebi yes kapa okay boy bi odi bet recently ena odi sika ni nyina abrɛ me ena me ka kire ne say on fa sika ni nyina nkofa mpaboa no de kofa mpaboa kra oni sika kro betumi yi ba kokra de age price no a okofa no no ade edidi okay when team afutuo no sign di sika ni nyina kotwa bet no ye sign di ni nyina say bi na me be more omo opportunity but they don't want to do anything for themselves it who de who susu say nipa no upese wo ye bibi ma ho nko ade obenya sika de aye ubenya anase obetimi kra na obi akwa ya adwuma ubenya obetimi na obi akwa ya adwuma na bia nipa no emo kakra na obenya wa save na wo de aye bibi so upese wo ye bibi nko ade obetimi aye because say me fa say mama say me no ye adwuma na me da so ban pay na you good mama say so be ye me good apart from me pay na o de ama me no nti eno ane say wo ye adwuma afo akoma any emboa bi ade be boa me adwuma na akoso ama nipa no o ya nipa ba o me so no so be you good na sebe o de sebe o so de okwasia epe nche asema wakandi mudo etide wo kan se wo ne obi koye adwuma na wo ye ofa adwuma ne se wo awodia na wo ye adwuma ne yi a ema adwuma ne wura no ko be pewasem because wo nwia no wonye ne bonti ma ne ye good apart from your salary no otimi kra che wo bibi eti sandi ode che wo no de wo salary kakra na wo boaboa no na wo so wo nya wo de adachi wo the best start na mo woni nipa ne ye adwuma na ye adwuma ne kwasasa wo ye ne biara omfa wo bibia motivate no se nipa no enye bibia na se wonche wade e say oba Sompa me hwe madwuma yefo from security to the last person se no musi e chem se me yo mu show sir eti eno na wo kan enti se wonyiro ho ye adwuma e ma adwuma wura no kra no chese bibi kra kuta na wotimi de chewo utumi kra o kra no kra so mama ebia anadada say na me pese me nkoyeko no kra tumi support o otimi bua wo enam wadwuma panti etifo Mọ́borọ Asem ye obi asem na ne maxo fosu nyakon ne life story emu ebi mu oya ebi mu nsuso ede bebia wo chance ye free ye say kontekro na at age 16 ono ade ne hyebreshe ne nsem na wa presoa ekodrum rebi kura no na nka fraud nkokoye bi ena nyame ye na de no se da bi emmoame ena wo twi ne ho efiri ho ne life ene bebia wo bedru obi ma ne bebia tena ye ne owajuma ye fodunum 15 workers amoba man ni jumedi ahodo no timotintimane na ye tie ne story no na emebunu no ahye mu nkran na etimi aboa mu ye na mode manamo asisi yi enamfosemo na wo ye no saa emebunu tawa ye omuchi ni meja ne po he uchi bi mitri bi pa woda so twa na waja atwe meja da waja he be mfisi ni what be 10 years ni eni uja ya che uchi no didn't na e na trigger e chance ma o twen enti ama meja ne se mi no ma me hu de enam so ma o start o chance e twen enam for sem o mo na ka se so fe o pacha enam for sem ono ya so o ka se o be bi okay o chance e twen na e o say oni pedue bo na e o say o twen a wo ye high o feel say e wi nyina ya o de ayo se wi nyina ya o de obi amata onko na o mata obetimi ayi de ope bia enye sa but wi asunsu nya o de asa it was enubone no odada eti e de ne ba otima after so o train for how many years me treat okay every 10 years ebe jaye cry sign ebe mu bi ana me di 18 kwa okay but is it over the TV for the past 10 years then the chesa was stay clean and check na busa mi busa say na ma o jaye na etomre bi na me semi smoky a na mama you unconscious
Be a me Juma cry, na me shada who su ye, and a mammy am to me who for says a main jaya. Ebe hame. It will be to me topity. Yeah, me unconscious. No, I am unconscious. And I will hear Juma cry, which me say, and I want me and yet Jumadi. Now say no. I dear me twas or 1 year. Now, hame. Now how? I dear Baku, who I made this as I would then Yamiasi. Power in here. That's what then Yamiasi pan say. From Uncola Bremina, anytime I will be BM Wawono. Which me yeah. Now was answering. Some dear no, because of people who himself deal with M1. But on who cross M1, and I dear toss me no, on himself one cross or to be nigh. But I did my comment who want to say when Yamia shroud. Say, I did the one and ya, who say no, I did wear woman, and pass who cast a wood jaya. I'm no hands, no way. Would you say Yamina shouts up on us if you say, it is a wonderful phobia and a be a say Yanami one. Baby. Ah. Yamia shout papa. That's Obit me say, I deal with me, but upon over some way. Sure. And you may mean to Toby, over some quacoto. Concern me, be over some way, maybe I did be over Saquacuia. On him Sunday way, a sign of between us and some way, men no mubium, but of us on him say, at the area, any idea, or in the witness a dint, a man pass a bimut minya. Well, no, or sick men, minya beam, and power one shoe in beam. Won kronkron ya wotie mu won kronkron ti ni pa biye mu enya asofo ofo nko a Obia se na obi bo na nyo se won kronkron a wotimi mu Israel kasatramia mamete woni epa tuna bia o ya de bia o spirit ni timi ka asem bi kirew tatra bia ka se ade o ya mekoye metini bio na eye me se minjai na menjai na akofo how we say the abreme no titola bia nka se spirit net ye mu no e ka asem che kasa kire yen na so bra twenti etoda bia on se obi tia yonkofo ayi trasam no e ka me yeti ase wo se entina fedi 40 na bia so o hwe sam 1 verse 1 to 3 na o kasa wo se basa na udi sansa na do ho bata radia ubetim wabrabon beti se edue sie so bonten wa ham poda betintim ho dan fa won ya for be yen shira de ama enti etoda bia ya na ni na we yemu ne kasa kire so ya yentie ba ono ne de na ya na onye obstinate to the spirit net ni mu ne nsem na ya na o ka kire no obedient to the spirit na we ni okay enti nipa bia no koya de bia ya na kasa ni mienu bi kasa kire e wo ba bia wo be fa sure bibi ka kire sa de emwa bibi so koso aye ba bia wo ye koi emwa nso no woko eso enti e hono gina wo nipa na so so we be choose let's say a choice enti wo ye mediator and ma good and bad spirit na wo mu no okay enti wo na wo be se eye wo na wo susu anasa wo hye se enko we ya enko benkum anasa enko nifa enti na abrabon me say de na nanom kan na ye wara wabo ebeko ya ma wo a efadodo na no na wo so eti wo beti eni bi a esi unkran se koye bone no eni bi su ka to se menye se ke memua afa ho no abegina wo so decision ni nyina ya se se die na wo be wo be kwa ko fasika no because we do frupe and now pa dey fo and now say wo be jai na wa ye adwumate e ho no me ma ye nipa nsonso ye ba ye ntam sa choice no ene na man nsonso ye dan ti se maxwell asema okay wase na namfofo bebre asai eti nsonso ye da won na namfofo ntam ne se bro hu se no ade we emmoa me ma me nyai e mo jai obi sunim se emmoa e dey nipa e gidi e be wi ase be gidi e dan ya 6 feet I say unya 60 na year. I know. For the name be yi ne ho oko we say saint frame ne ade. Okope ne ho. Na wanya ne ho. Na wagina ni kakra. Enipa nso emme. Nti enche mi wu ana me koma me ngi mi din ansa na me ko. No de name yi ne ho no. Papa wi aso ba gi ni din. Wa me pre enkwa bia nkwatentin bia ni. Na wo keka sansa. Ma me nyi mani. Obi ase adaka mu wo se. No wa kana sa. No se no wa kana sa. Ebi so no wa ntamu o. Wo etoda bia be te sa abo akoto. Wa wo nwu be ne nam wi ase nso no. Wo de wo ti be pempem sa yonko gronti no abo akoto wo enye ti. Enye sa wo de no ti be ti afri so.
wuti na ebeti afiri so na ebetua so na emom obo sa abrabo na de wakọ akoto fene wakọ wie wo prison ampa wakọ wie wo sebi psychiatric hospital wo de bi kura na wabusua mu kura munya te se de ablewati ame de enye ni eja wo se bi oni e wo ne nam abonte wo hye pra nwansa fe wo bodam na nam ho e na meken afam wo anko psychiatric hospital no ne nam abonte na wo didi wo sumina so na $1 so aso na wo nye pete so no wasai aso na fe wo ne pete ye pe wo didi wo bodas ya de bi kula yanko betufu yanko ana we se mo ko ayo mo ayeye esono breko kra na sono akokon nso kra de yi obi fie ye ne ese obi na se obi ahye wi da bodam obi hye wa madam enti menka se obi koye o eti bi koye bi obi ani ne shebre ade bi wa obi ya onwu uye ubewu ade bi wa obi ya wonya yare wo koye bi ubenya yare o so ba bi oni brema ba ko mfonso wo ye Easter ye ba be di wo chine ni na chinechi wo be fa ho akote yade aya ba obi ye bia ya wa fa mema asesa da ku bi otimi ni mema me nsa da hwe nya no ba won ko a wo de ko try na we se da bia nya no me da me de nya me ho ko try hwe e bia na wo fie nya mo ebi nsusu a wo kra na eti wu no empesa sa na ema no de nyame bo se be ye no nya sa kwan no wo ka safa so eti wonnim na kofa so ka se obi ye bi eti wiase no hene ye nka se we ye bu enti bi so mi ko ye bi hyehyɛ wo de nyame ne ba wo na ye obonto amfa ne ho monka obi abayi obi besi so aye mema semua basa mema semua basa sa obi baba be kire no aye ne wedding one na kwotena so no ware no wa hunum obi kofa ba ko pe eno anu no wanya biem wangu biem okoya abortion ba wangu biem obi si me ye me so fa hu tutu obi o ababa obi kacha won se nanka onim se awo ho be kwa atwe de amane se ya nka won jindi go wo si so yigu sa wo yigu anu se nkwada no so nyi se no so ba eso to bra onya be man mu oduwa de no na wo se o pe ba ko pe na IVF no so na say wa ye 5 ni nyina say enti abrotie ye ka de esi so say obra na ye bo no fa kwan papa so fa bo obra memfa wodie nkototo obi die hu ne nka se asmesi ye no se hwe ya anye no ebi se obi ye wawu obi ye enwie ni ye enti hwehwe kwantempon papa no o se munhwere tete kwantempon papa no na momfa so na mobenya homegye de mama kra Jeremiah 6:16 hwehwe kwantempon tete kwantempon o se munhwere tete kwantempon na momfa so na mobenya homegye e de ama okra na eda wo mu no mama Maxwell ye breneko mane fa na sem otwa to mra na ne story ne success story adesua nso wom emudo na ye wi ayama afrefo aba na makenka messages kakra o messages no betimi dia fa Facebook live Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ye bekenka mo messages no a mo dia ba online no ye wi ana ye bia homa na to lines ye de ye adwuma no 0260 196064 unso wadesua wanyana na wodi aba efa yenua Maxwell the story a wodi ama ye need a software efse baby wo free na enne nyame ye na dom na adwumaden enne nyansa ye de toto abrabonti wonu ebia so so amotimi afa bi adwuma no na kyese wonso need a so wo ma it is 0260 196064 and 0260196065 0260196065 and no any debate Maxwell o story no a very powerful story because of baby wo free na mfosema wo ye enema bia na kwa drum bi kwa na we se kontena ngurum wo ye rasta na drum wo se da bi na wankasa opportunity kakra wo nyaye no wapem aba bedru ha no wasem wo twato asore ne de bedi kanka ese wo some do ba just no baptist na be nyame adwuma e bi se wo ye adwuma ma wiase no anya adwuma ma nyame a ono na de adoma kyede no ma ono na waka wo ho afiri nkwada abrem abesi ha wo sa nyame dada no ano na akoro wo a mbonsam tawe maburu twini mi gya ne po ma wo hode ma wotimi gyaye ono ma wo nyansa e ma wo kɔgye store wodi ne magugu mu a ono a eti sabre ni press sa wodi wo ho po afore ma no as your reasonable sacrifice na wodi ye na adwuma e wo na sori fie ne monten so adwuma na nye asori fie nko a wo ye wa asori fie fi se ho ne ye nyina ye hia na wo ye wasa de ba monten so ba bia wo ye adwuma ene wo adwuma ye fo wa ware ya se wo mem bibia no aye ne fine
fa wasem a etwato emaye masem we etwato ne se onipa bi o wa asase bia ewo botae o de ba asase so nti wo botae no na wa ye dwumaden na wo de yansa to ho na aboa wo daachi wie na se de wo hia ye adwumaden ene nyansa fa nyamisro no eso nyamisro ni dikan nyamisro adwumaden ene nyansa wonim se sa point mi ensen na no na me ka kire obi sasa siso ohine ye niam mi ensa na wo hia nyamisro nyame wo fa wan de betimi wo obi antimi no ni asie se wo ne nyame nam yi a wan de betimi wo obi antimi se wo ye adwumaden a wan de betimi wo ase wo sikasa na wo de nyansa nso kasika na ntoto ye ho a wan de be stop wo obi antimi no family altar bibie no wo betimi asi wo kwan efise de di kan no wo ne nyame ati yie de tosum ye no wonya kwadofo wo pa adwuma ana de tosum ye nsa wo de nyansa enye se bio wo ye adwumaden so wagimi so wo ye adwumaden no wagimi a ayese wo konsuo de ku kentem nyansa na enka muntu ba yire ho ye adwuma basika ne nyina o mrante brem o maba wa brem no enu old age na woni kapre ba brama nkofo nso adi mo enti se wonya nyamesuro adwumaden ene nyansa ka ho a obeye unstoppable yada Maxwell ase memfa madwin che kakra no mrana yem from Christian owusu ochre was stubborn but intelligent ozusa no na was what they but na woni made oti o kasa kura so otimu se woni made ankasa ena apam dada wono so na o se for wadwin che no bibia abra apam yeda ase owusu James was Sompa FM #1 radio in Ghana from Sir James Agunansaba wono so ho no de ba ya wo chim say moye #1 co-funded and was say the best educative program in Ghana now Mọ́borọ Asem ye obia samampa. God bless the entire Sompa FM Accra crew for this great program on our airwaves. Was say I'm co-funded inside Accra of Ango barrier and on also so the dear ebaye and Maxo Kofi. Or say, God bless you so much, mommy. In fact, you are doing a great job, and that's a great work for Mother Ghana. When so, Maxwell Kofi, eti ene krana ohinere na mesi me bamu ntema ma ma fo aba. Third time no kwa 213. Ye no makoje nkai bo no aba. Na ya ho. Iwie ya na mo dia to aso. Enti we krana na mesi me ye ne ntemo no. Enti ohinere ubekwa kofa aba na apam ye mfa course no. Na ewi ane de nkai bo kakra bansana for God and country so apaso. Enti lines ye di ye adwuma no. 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 your production line me for call we na the production line number hello good afternoon me patcha from say I told me about my Moses. Sompa FM. Moses, you more quaba yet you. Yakupon Shigam. Amino. We say Yakupon when you remember. The editor various old court by be any Yakupon West, then it's a very common sandwich. When you're Berman story, okay. Yami Ekano. So, besides, and enough for fun and call no more course no sooner. Say a bit that yes, to see you. Social media dynamic can say boys and comedy make okochi. Bien what yes. So just by saying me that's why me I'm waiting my impediment in it may be as so many on the answer. So oh yes, yashi really fashion no matter how difficult it is, God will intervene. That was young. Masi yedasi Moses yedasi pa 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065. Hello. Never join your friend say good afternoon. Friend Ibrahim Mekasafi nsaum. Yo, Ibrahim yeti. Asho Abrante medana sepa ne efutu odiama ye nyaane Ghana for dana sepa yi
na Akosua so nyamisha pa itima asakra me ama me so no like me shiwi ni sa ba kan say mo ma be jai ama se sia ne nsem na me tie na ma me hu say e o say me so mo opportunity bi da me ni ti be da na se pa ne nsem o kan ya ma ti bi da na se pa na Akosua anhira no no mo ke number 1 radio in Ghana Maxwell was story na yedase a blessing a power was one so we no na wo shibi na wo hu se ono so wo pese wo jai eti Maxwell story na hye ne kran se so man na ne yedin na oje mu kra na wotimi epem ekona ni mo sa kwa no so 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 yabuta ya eno no sa wutia ebe mu abrabo asesa hello me pa cho efra wo say Dati mi pa cho o kasa na mente kra o Sompa FM. now free yo tema community 1 ye tie o mo program ni sha general na sha na mo program no ye pa ya abua mabla bo se de ye sofo na pa di bebre ewu ya mo sha mo bo so na branch di obekai asan edmi another level kan people insha mo pa na on sha mo de wedi ma mo ye dase yensu ye ni beje se da chi bi unso be ba besra ye na onso de wafam wa brabom ni adesua no na woni amansan nyina beche se de Maxwell so be kan de a onso so ahye wo de na de wakọ another level no sa na ye pese ye kofo tie wo se masasa mabrabo obi tie wo se me de manam osisi ye eno ne penti nyame hra opi yo eti sa na ye pe no wutie na wabrabo asesa hello me ba che fra wo say good afternoon me pa che fra wo say Frank Naro. Yo, Frank, who free here? Look at that street on the market. Yo, Frank, yet you. Yo, I will hear me bomb about papa. Now, with the market, but you do shop with your John Zion Enterprise. And what you do, but the month we go with you, Soleno. Oh, I found I am one about Zion Enterprise. I don't have to do Zion Enterprise, Papa na sema okano mitiel maboto na we o manage on nko anwo Bible say kaka emanyame on force say ai anya kura busumi bia o mani baba ko a o ta bia nu enyai e do ti sakra eni baba ko busumi bia afe no eni baba ko dumi no betu sakra o because we know enema boneno minia ba ni ti o ba e me wo mu no apa pa ka obo sebe akwadra wo be akwadro enu achi ya le ma ho daachi e di sani wo jai no omo mode so be mani nuan ma no ene na fo no no mo ehiro omu nyina so jai no ma pajuma bia Matias ye pa medase ye mudo o se Maxwell se de wo wasie ja wo se ade ba kokoro wo mu ni se ya ne de be ma wo nipadua esanso ma wo ye kwadwofo e ma wo ye nihafo e ma wo ntimi mu nya adwuma eti se wo hwemmoa no a nyamede aboa no a ne nuanam no mo so wo mu no wo moa wo na me se ade ba kwa wo Maxwell story ni mu a me de ne se wo so wo fa wo pese odi project bi sisi na ni so na project na ene se wo wie school na wontimi ntoa so a ho na wo betimi aye obibia ma wo ho sa bre no a wontimi ntoa so no ene wo ene ye nyina sa na ye o se 170 cedis and they start saying what they start business no so what you say 1.7 kan isika no ene wo kan sem bi se adwum pa adwuma bi ye na wo ko pa adwuma sa de wo mo tete microphone stores ano no wo mu tie se Zion Enterprise for Domi Market Opsi Domi Market yes mu tie ye pa ye chia mo Zion Enterprise for we de Domi mo ben ye Zion
Yes, mo be mu say ya. No problem story nti nyame ya adom o kire be kɔ no ho. Be kɔ no ho. Yes, mo be mu pu ha. E wo Domi market and wo mu tie e wo Zion Enterprise nti. Zion Enterprise for ye da mo ase e na Domi fo nso mo tie Domi market ye chia mo pa se mo agye sompa atum. Ye de osompa na ba ye. Eti mu tie no nso e hye mu nkran. Ade ba ko hene ye wo kan ye mu do ne se. Pejuma biye na wonya adwuma na fa no kuradie ne adwuma den eka ho efi se adwuma wura na wote no store no se wonwia no wode wa ba Domi market se brabe oton niema wotonton product wotonton groceries wa ba provisions a woton na se wo no wo ya akwala na wote ano no wodi no kura no wo se wo ye no kwafo wo so wo hye no wo anya wo a bibi kuta no wode be ma wo ewo eye no kura ye wo eyi adwumayefo mutimo den nanso nyame betua wo soka na emom no kotena store na wo dia da ne kro no bo wo akwadwero onfa ne se wankasa wo dia wo time ese se wo bi store no wo mie fane ma ko na wo di bia da bia lance ena mitimi ya ena me na ya me ya efa na wo beko so wa kasa na ka wo se wo ye obi adwuma fa ne se wa wo dia obi te store no mako ebe ne den se biscuit ba kokora wo ya wi na ne ya enokre adenti na obi de ukotena ano a na wo wia wo yidi te se de ade no krampo no eka bi ani Asem eya de mu ya papa ma me mfa fofo ye ya to ye nkomo no so hello me ba tue friend say ba tue friend Joseph free Efepe Zenu yo Joseph yetio brother, what's your friend say? Maxwell. Maxwell, me pacho the story no, a family on Pepe. Mr. Misiso, Akosua, Komukatla. Okay. Akosua, something is shady. You know, that's what she's something is shady. That woman knows no, Mbwame. Every class and me do, the bush and form and not say. The sister, I mean, Ben won't see the sister. And my neighbor who said no, I dare tell me, guys. And all the time, they are me know me who now only the money die. One day, you go push them, you call, yes, daddy, you call, yeah. For people some die when I make cut my didn't know me. Oh! Me no na di me ame no na adi go tisi na mtipa na dia na mili bosum dan pa na e na me betra ya we me free say bush no ba ye no eno anu no wanu mu bi ma di ti say meta magjai na one thing person me catch them as well say what if person no kwa sorry but it say the worker say after na sorry kono metre no say after the one year no one for esa say Bible say otamfo no nani asepa say wo free mu a wo free edan no mu na wo kwa osamba biem mo bana bibie ni ha wo say bowura mu na wo ba dia wo dim pimpim eba ene ene de no wo be hye wase kura say wo kura wo be say wo kura it is say wo fail wo life no with nyame wo ma nyame bo manti wo mra no na nyame timi. That's right. One part on one thing can you have the no man from and training. Yes, so time for December. Onya ne biem. And Matthias here. Intimida Mate. Yes, that's it. I want to see a befro na that she be unso aba na wo be ka story a kire yi na de adesua ma adasa say the Maxwell aka ne de no why ye dance pa e no kwenti Maxwell me de ye dance it ya sorry ne de ahia me pa because na o kan ye no ade bi wa wo gyae a eno nkire se ensa ama biem enna sabre ya wo yire ho ye adwuma wo ko wanimu no na wotimi afa adwuma yefo ne bedrum rebi na adwuma na ye kese atre enso hwe bi betimi ato na bia wantimi anyina ba se wo manyame ye wo fapem nyame ye wani da so enfa wo ne de beto wo betimi agina ena nyame nso wo ne nam wo kasa ebi wo kura na nipa bi nipa bonifo bi bewura adwuma nim na wa ba be sey adwuma no nipa bonifo bi ba mo abagi no adi no de wakọ hawo mu nyame a wo ne nam nti obebie wani ebi wo kura be so ho daye nyame be yi akro ofisa wo ye ne ba e se wo ne nam eti asore ne de mesrew emfa ni agro say ye memende o say tesa no baptist o weekend di ese wura sore dem memfa de oba hello me ba che friend say pacho from Sata yo so o yin to dia nyame asam ahye no ma
embedi kwa de moto kanya accident when nine bubu e baka sadia o wo senka ucha but o kachire o yento dia odo impa na ninga ye jumada e se no bra no hwase no o yento dia nyame asam wo nakoma so na ka senia obotu anamon se nyankopon se nyame anka ai ahana de wa free ai de no obewura sore dem a memende ya na meka wan ko memenda tesa no baptist de eben he ya wonam kwa sore me personally me invite you na kwasi ada nso kura nso ye Easter Sunday esa ye resurrection Sunday nyame adom akina Yesu wuo no ye kai eti Yesu sore ye ne nyina me sore mom enti se memenda wan kwa Bratesano Baptist Church na ye nyina ye nsum emmom joint service into joint service ne de e chance ye no nkono na ye wo first and second service enya joint service first service 7:20 second service nso 10:30 eti me invite you wonya nyame ka wo na wodi ni gya no twa wabrabo ene wonwuma wo ma wo yere ehu hia wo se bibia be koyi pa bibia be kona kwem na se nyame o ne nsa wo so ni nhira bi wo so na wo frɛ na wo yɛ asɔden a obetimi so ma bibia to ebe mu afrɛ no eti mema ne ma bibi nto wanza ɛnam so wo do wo nti no obetimi ma bibia to ana obepɛ bibi na wunya ade na wo pɛ na wunya no wa hyɛda o de frɛ wo bi kra wo o ma ne mma because o de frɛ wo enti kopre ko na wa yɛ wakoma so ade ama enti sa ekwan bia so no obetwe de waba ma memfa de o twato okra hello hello di Idrisi me ba chefra wo say Tibrisi Paja wo frefre he Idrisi senso sanwa wie ye mo akwa baba Mọ́borọ Asem so yeti o yo bisu sa hawo maura big time why ye bi pen ho ai na ni pa 7 iti ni pa 7 era aja media konum na aja mirai iti mirai na mi ba se ade ti mi ba se manum bio de ni pa se aka no ni pa mensa wa numu sia mensa abodam mensa su awu mensa abodam mo ti sia na se na mo ye nipa nso ena na ayi mo hye ade ni bi ena wo se mensa abodam ena miensa nso so wo mo awu wo se ba kokora da mo trisesi a na wo se de ma wo gya ensa wo yira e kwa be na fa so yira e ni ti ni ko nu mi nso aba mi ba mi ni ba do mo obi o na se wo yira ma yira ade a chansa na mi hu ni se kwan ene de da no de wo hye na no wo hye na no e de na ba but ye de nyamia ma ko bio de tiro ma ko bio ma ware ma uru ko la inchia nyamia shira ko tina high school ye das no se ni pa nka na mi ura go pa ura be ho ampa de di pa me sa mi ko ma sa no mo embe mba pa so ma bodo bi atima nye vie bi antimi anye yie isha dabia we bomu pani sa doctor dabia doctor medase nipa nso emu miensa aboda wo so hu o mana ne ru ahoso ne wo no watimi aware awo ane makura ko school ye wo ade bia se de ohene kan ye wo bibia bonsam de beba wakwam e de abesewo eti nkrofo bobra efen wuntimi mobi efse brebia beba wutiri mu se wo bobra no na sa de na etwinko wachi na wo wutie ye e wo Mọ́borọ Asem Sompa 106.5 FM edie na wo wabra bomu a wugiri se bonsam de etwinko wachi wunya sika na ejina sa de no so na hye no wukasa wo ko wani na atwe ba akire hwehwe sa de ne nejai se yensa no mu a entena ho enye kwakwahwe akwa na afei memetro toka na chire yesi wo live nyina asai e hono na wo besum eye weedi cocaine tu betena ho no abebodam no asai krofo bobre wo de wontimi mobi woduru adwuma mu a na wo wie sika sere be de kwakoto ahan na nipa desani a wo twe ahan egu mu na wabra bo sey eye krono agyaye o da ku bi nsawom na be kwakopi minim de bonsama to ma wo anase wo de ba wabra bo mu anu na ogina so de sey wo
enne ye fama brasem so asere wo se se nyame ho ahoden ne gem efise da chine ne mapapa bebre wo wakwam eno ntina bonsam suro ntia wato bibi se ma no oto ye no wogitu mu ntina ye adwuma no efise bonsam ato ade ma wo pa na wo fa wo pa wo mfa eti Akosua woto abrabobɔ ne ma no ono aka kye no sa mempe woto twene ye no ene na brabɔ ayeye eti wo nso de na bonsam ato ama wo a wo ne na kwana krana ene ne nkwana krana da efise wono wamma wade wo bra wonye de so emfiri wo nsam sɛ wonya wiase agapade nyina na wo hyere wo kra we ya abrabɔ eti ebesese sɛ na minim ba bia wotie mifiri suban bonni wo bi kunu na wodi akire adwumam na wo wie sika abrabobone ensanom bonsam tawa mabru twini mi jani puha eno na ekoso a ebra so se wo be kɔ kotodua nim asere urade hɔ emmoa urade boa me na gisa de so efiri me so na menni me ho na mentimi mɔbra etisa saade no a na wodi niam yiyi wo ho ano ena ye 6 feet ena nipa ba je die nipa so ya me sansam na wo keka no eno ni wo wieye na so nka wo bebre wo ho ase akonyame na se nka ni tumi ni be ye adwuma na aboa wo emfa bibia nyi wo ho ano bonsam to ade ma wo na meka nipa wo will no eye powerful se wanya ntomo obekɔ etide na wo na kɔ adwene ba kɔ a wagye atomu no jem se bonsam fo ade kɔ mempe wo bonsam ntawa no ntine fa na bonsam tawa can you imagine ade fa na bonsam tawa na se wo numa wo ne bonsam na dampa ba Akosua wo be sɛ wo na wo bonsam a waba obi abrabɔ ma waye ne yeda gise Yesu Kristo nko an tie na de jem ensan we mansam krofo kununum krono atro na ntintwitwa nipa na wote ne store no na wo wiewia na niema no gyan na saa 1 cedi ni 2 cedi no ebia $1 million bi de wanim na wodi di exchange e de eje 10 cedis ni 20 cedis no daachi wo yie die na wodi di exchange no eti yenya nto na ebeboa yebre no ayebe aha ne de Mọ́borọ Asem ye obi asem dwumadie ne besie meda Akosua fosu nyanko ase ene wode ne life story abeboa ye nipa bia obehye ne bia ye story wo so so wade sua wanya no wabrabo mu fabra me de ama wo ohene yire de ne de ama wo apam de ne de ama wo Akosua de ne de ama wo Moses de ne de ama wo so pese wo beka wo de e ma brantia na sa baba wo bi ona namba bankyere wo hu abrabo so enye obi a ne frɛ busua mu enye obi a ne nya obi ma ne kire ne nyansapo na wafrɛ ye e wo 05094384663 05094384663 TBM 05094384663 tell me catch us Sompa any ordinary radio yeah we did not come here to compete we came here to complete yeah massa the radio for you know sensationalism yeah de Sompa pa ne ba ye de ma brabo sesa wotie radio ye no aboma se be eno ne de bre wo ye be mo nyame Sompa na wo be som wo brabo ye na wo be som wo man ye enu nti ye frɛ ye Sompa ye din ne ye honam se eye Sompa papa if se Sompa market ya pa me so resui na ohene reading ka bo kakra bi ba wo wie ye no a na for God and country na wo nso